Kardom, nili karbia birta than bang thare chisong teron. Aprang si birta tepi arjik tha. Bang Paro Troxira Bang Paro Pora Bang Sirke First Division Pen HSLC Salang ki unaw sumara tumapan laptop keron. Kitho mangding CM Gold Cup kapatujia pan sigdang pon. Rongkimi Presbyterian Church Sertalin Karchujia pan kechisik. Non bertang ton pen arjik tha. Thereni pai krepliar ni anerlo por pai kebra chitima por pen dipu klabalong Anandaram Borwa Award kedam tang suri hinira Great Rock aningkan HSLC asatlan ketok along First Division kiun aw sumara tumapan laptop keron. Dipu klabalong Anandaram Borwa Thereni pai krepliar ni kadogawe bang Paro Troxira bang Paro Pora bang Sir Kepatum apan laptop keron amayalong Karbianglong Deputy Commissioner Adil Khan Kachari pon amayalong Mai Kepalam the Inspector of School Rowelson Rong Pipen Than Pachinipon Mayalong Kachopapon Aluhisar po man pen Karbianglong Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hang Manpeng Aluhi pen Karbianglong Autonomous Council EM DU Ping Maslay Joint Secretary David Timung Chetongdun গোটেই পৃথিৱীটো আমি এই কম্পিউটাৰত দি চাব পাৰে আপোনালোকে জানে যে যিটোবিলাকে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাছ কৰা ষ্টুডেণ্টবিলাকক এবাৰ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাছ কৰা নাই বা নেক্সট ষ্টুডেণ্টবিলাক ইনকাৰেজ কৰিবৰ কাৰণে সেই লেপটপ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ প্ৰগ্ৰামটো চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে Labang so laptop long loka pisetami Lamarjan kilang ichot lapen hem chibi kogamat thang ali pawang vedet lapua bang ke chok chelo bonta ke charlie hin anso sikki hung dun thekji lapen pirthia dang along dam jok plot pen imithanga hem tot lun pen kachini jia pan si keron pon lapen mesena kam kang hoi pon jia pan pusi em du ping mastai hin pen laptop kelong pon au sumara tuma pan piri pheleng dun আজি আমি আনন্দৰাম বৰুৱা ল্যাপটপ বঁটাটো সাকসেসফুলি পাতিছোঁ আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাখনৰ পৰা 759 ছাত্ৰ ছাত্ৰী এৱাৰ্ডটো পাইছে HSLC এক্সামত Lapenan partami pining 2017 ningkan HSLC asatnan ketok bom ari soe janga tuma phanta kewang jia ningkan keron pon jia phan ning parung pen maing samjin pen pajut pon Thereni pai krepliar ni arnigang sampor pai ketoma por pen Karbianglong Presbyterian Church Sinodasai Hemalong Perangkia mai kepha kedam tang 1967 aningkan dipu Lumbajong Road anathu kedo rongkimi along Presbyterian Church kikim kerang ponlo wangbom pen pining asengkan anabangke ningkan phokep an nang pleng sik kewang ji jangmini pai phopen trok arni Rongkimi Presbyterian Church Sertalin Katalon Ponjia Phan Chisik Chedang Pon Tanglo Bangso Sertalin Karcho Pajudet Pena Pimate Jangmini Pai Trok Peni Pai Sirkep Anabangke Karbianglong Presbyterian Church Sinodamai Pisitame Pangcheng Pon Pitpo Lasi Bangso Mai Isegahut Hampang Soy Hin Pen Ajad Kemangle Dositame Karbianglong Kangkir Kepapon Pida Japansi Rongkimi Presbyterian Church Sertalin Karcho Tirikam amai hin pen perangke amai along ningjepon bangso perangke amai along Sertalin Karcho amai along tirikam amai pu Mojendra Rong Hi Reverend Premingson Milik Reverend Arjunis Pangcho Executive Secretary KAPCS Lapen Elder Baristarson Milik atum Chetongdon AP kapito yilake tarik po aningwe alhi tung po lapen tarik chok ami dak record chu ami duji nong ege nitum ke phaba sinop pen thik lake Mizoram pen mahani wangye ana pen ke Manipur pen ta bang thokwa wangye na pen san thak CST sinop mane di mahasab pen ta bang phliba wangye na pen Meghalaya ta bang thokwa wangye
Ana panda Karbi Anglong di Mahasau unta bahani bawang ye labang trok bang pli la pusona kapreka states pen kibang chor kale desi Karbi Anglong la pen di Mahasau long ke donile tum Presbyterian Church atuma members atum Monduli ba kaprek asnil tuma songlo Presbyterian Church Monduli penata delegates bang uji la si bang pharut trok si bak delegates bang ke bang Karbi Anglong la pen di Mahasau labang so district ini pen Tereni pai Crep player ni porpai sirkeba por malompen CM Gold Cup ke patuji apan aluhiet tumapan ke padojia dem hanjang lang solong IB do anta tiri kama mai pen kelangdam Kevangjini pai ingkora player ni pen hanjang lang so patua klamalong ingdeng ke thom CEM Gold Cup Football Championship ke patu pangcheng pon polasi tiri kama mai atum ta dode sang sepen sayang deng doan ceklem pon bom tanglo Saf committee doan atumta lasi Tereni pai Crep player ni lethot seta tirikam amaipu EM Jivan Chandra Pathak Jalen Ponsi doan IB langdam Kapatu atum apan kepado mati kapasang ponjia dem alang lilong kachirap kachitodun LSEB Chairman Ramsing Tokbi Handloom and Textile Chairperson Kadom Terangpi, VDC Chairman Philip Teron, Ratsai Klembang, Mukul Bora. Atum hancang ng solong IB doan kahom rida mahot, chirap chitodon rentilo. West Carbinglong District Keroni Police Station angkang inut 16 IRBN Avika via Jok Tereni Pai Krekatom Arni Jengka Police Outpost along Radatum Kachikomdam West Carbbi Anglong District Keroni Police Station angkang Jengka Police Outpost along 16 IRBN along inut aot kelang Noa Battalion Atul Das kedo adim long pen bike chepon si Jengka Inglong Parpan pu arong an Edon ahem along pali dampen lang kachinglu bom au sepiapan teglong si Huli kapatu arni pupathepen abang bithe long ang kewijiapan kabor iahut au sepiabang kachiru kehang pen ajok rong araratum karjudun long pen adim an kapali dunjiapan dun rentilo sita out kacepalang no abang abatalion rong araratum lidun thek aku bike cepa phir dam seraksi kajuilo bangso alam karjulong pen ongdung araratum Jengka Police Outpost along an pali damsi prabjin pen aot kavia battalion aphan arona teng pen ingsai serak nangji lapen aduk pivek nangji pura Jengka Police Outpost along parompluk pusi birta nangle Atul Das মানে গৈ পেলাই কোনোবা ছোৱালীজনী গা ধুই আছিলে আচ্ছা ৰং চং সানি অফেণ্ডেড ছোৱালীজনী একচুৱেলি মানে কি গা ধুই থকা অৱস্থাত কাৰণে অলপ বেয়া হ'ল আৰু ছোৱালীজনী এনে বয়সটো কিমান মান তই মেট্ৰিক দিছে নেকি এবাৰ 10 গা ধুই আছো ভণ্টিৰ লগত তাৰপিছত ইহঁতে আহিছে মই ভাবিছো এফালে গুচি যাব নেকি মই গা ধুই আছো দেখিছে গুচি যাব নহয় আহি পেলাই ৰং খানি এজনে গুচি গ'ল আৰু এজনেতো আহি টাচ কৰি গুচি গৈছে তাৰপিছত মই মাহঁতক চিউৰি কৈছো কেইজন আছিলে দুইজন Bogajan rong supialong sila patara lampen Tereni Pai Crepli Arni ada porpai keba porpen asu Bogajan Regional Committee asai hemlong lama kiik kepangjar Tereni Pai Crepli Arni Bogajan rong supialong sila patara lampen asu Bogajan Regional Committee asai hemlong lama kiik tardunsi Arni kiik paman ponupusi perangkientum kahom rida mahut asu KEDCC chunbang Tridip Bora lapen asu BRC amaipu Bobo Jyoti Bora tumpen birta pachinipon asu tumpatir pipen therik Crepli Arni langhin rong supialong meeting tom outcry pen armu chejeng pedopon sila pathara long lam karwa bang pu vegapan ingnang serak nang je pu alam pen si asu pen kache songa se angtong pedopon Asupen kepadopon meeting tom armu chejeng along BLT Kalian Parisad Abarim Kosari Somas Bengali Somas Karbi Tiwa Boro Nepali Adivasi Lapen langhin hawar long kido maker chitodon pen armu apai chipaklangdun sila pathara lam ki kang thorabang pu subut biswas aphan prabjin pen
nep sirak nang jipwa kemang pen kepado armu jejeng along asu atiria bangpu lapen Karbiang long aro are mamai asongatum chetodon rente Pinia Berta Bang Kelapan si Kang Tonig Lo, Lang Ibom Thakat News Channel, Domit Hak Me, Grang